L-attriċi Amerikana Meryl Streep f'diskors li għamlet waqt ċerimonja ta' għoti ta' unuri tal-Kumitat tal-Protezzjoni tal-Ġurnalisti rreferiet tal-qtil brutali tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Hija selmet lil ġurnalisti li ħalsu bħajjithom għal mistoqsijiet u l-istejjer li kienu qed jinvestigaw. There's just so many great women right now. And I'd like to pay tribute to the ones who have paid the hardest price for their questions this year. Daphne Caruana Galizia, Kim Wall, Miroslava Breach, Tatjana Felgenhar. Meryl Streep kienet qed tipparteċipa f'din l-attività flimkien ma' ġurnalisti oħrajn, fosthom Christiana Mampur, il-ġurnalista veterana ta' CNN. Daphne Caruana Galizia nqatlet f'karozza bomba fis-16 ta' Ottubru illi għadda.